Ajanom ne ananom enuanom panyin ketwa ane tepansifo nyinaa etia mo nyinaa ne titiro no ye maame no mo emma etia mo nyinaa eye eneda ya me no mo ade ahia ye baba kasa kakra afa eye adan ana sacred days abu ne kana sacred days that's a da kronkron eye awukudai akwasidai fofie dapa fodwo enne ka nyina ne de atoto aye bronya ana Easter da no nso eho na calendar na wo mo de amaye wo wiase na ye kitam no aye Gregorian calendar no mo de amaye no Gregorian calendar no wo de amaye ensakra bebre ye den ewum every say akan calendar and I say aye black calendar na wo mo maso de ko hye ewo Old Testament ni mu no say no na me no mienu ye yusu adema ye date of birth da ye de wo ye na anka niam bi wo ho a me no mienu ye renye but abaka ya brabo ho teniye it is obi ka tie o say obetimi say obi hyebre agina no nyam afiri nsem a man fa de say ya de keto bi eye no kware obetimi say obi hyebre ama ne yiye ade tira make sa say ye obi bini say oye broni anim difo bi wo wiase a won asesa ye nyina ye hyebre a ye kitam a wo wiase tieni yo won asesa me no mienu hyebre na wo fa calendar no a ana mathematics e ba be ye wo fa wo pen aye wo twiro dua no ana wo krata wo homa no e book no na o calculate a ada se obako one step ana baba wachi one step tieni yo wo date e dey ma wo this time round na wo ba wiase na wo mu no se wo January to December ni mu ho date bi a oba mu bia no se afa akan calendar na wo Bible no mu a esesa tieni eno na yede na no mu kitamu ade ya kwasida ne memre da pa ne brother da pa ne okuda ni nyina etino sa won fa bronya aye 24 25 26 aye bronya dana e change ye baye ne December ba December ni mu no e ba kwasida foforo tieni yewu e ba kwasida foforo but akosida no ene okuda no enchange emfri kwasida enkojoda enchange emfri wukwada enkoyawada ana fofie so ensesew enchange emfri fiada enkomemeda ana da pa memeda so ensesa enkokwasiada ana da pa brada so ensesa enkowukwada na akopushi kwasida na kojoda na pushi wukwada no akoyawada sara mpasa mechirawo but bronya dane de ebe push no every baby oworo adina kwa anim ana Easter no so no obedane no wa manachi a obekọ nanim this year ni Easter April ye bedi ne March ye bisa agire ho koton koto ye bisa agire ho sabe ami ye hu nanti atesa na ya agire ma so ye na inshranka menu mienu nyina awo ye ne no munyansa mu ne nimdie mu a won tu ho maaye no yesan akwakofa ama yesua ne ma bia den afrim na de yerusua yi sakabet masesa awo de na generation ka akan fo calendar no ye de yadwuma wo Ghana ha na ba magya tuma ne afrigi goran calendar ne mu ama yetimi ade ye ho akabebo apa if say odo patake Islamic calendar opa chake
Aye India calendar, Asia for calendars no. A umu yusu aye Western calendar no madia mayena. Uba so munye mu ye bia no ekoto eno na mu matime take lead. Ama na Indian aso da gina umu control America our technology mu. Ana China ehuri agira. O ja say ene Korea, South Korea, North Korea umu ina paja. Hwe Saudi Arabia, hwe Dubai umu ina paja. Adai ana yenga yesu Gregorian calendar no ya kashe netimi mpaja efrisa nyema no ana mo amana kashe ama menu mienu ye hyebre asesa a ye hu nani so ehu ba bia de ye den ye de fa ye de tuba nkuma na nima na akire adani mfa so ati ase ye hu kotokuna no ye de kura ye den ahyemu ne afa bibia afirima pie eritina me no ka no efisa me no de kasa nche so ati ase eti eba be fa Bible no se Bible no mo de be ye bibiara but nyame a onim no nyansa botampa ne nufu doso na nufu ye ntabra ba eso mansa ina no mu nti no obo mo be fa kan kala na ko share inside our Old Testament ama de ko man so a tie ni yo mese nufu ntabra ba eso amansa ina no ayo obabasia nufu no ayo twadi ampon no ayo tio twe di ampon no ni nyansa mo no so no woni ba bia de sakara na so anko share ye san ko share Esther and Esther to yen no say Esther your badi tini ye pa o wo hu nyansa mo no wọ́n ti mi anye mfiri ba bibia fa nkɔhye ba bibia say ye de be ma Esther say bam because no kware ye ba kopɛ no kware enye mienu no kware ni nchichemu nem atro ni nkontompo de wo mo branches ni bebree eti point fo bu bebi so otofo no say ma dance ni wa brochire wonnim no ada brochire so wonnim country ko wo ada what be den akwakofa no enti ase ye adwuma edi tie ni ye tie ba ba kan bibia free Bible no mu ewa Esther na ye ba kan ye free Bible mienu mu Sata say we aye King James version Bible we anam no bi me de kira de a talisman ade ya den ewo mu no aha so ahu na me bie na wa hu no kware a ewo mu say eye Bible ani eye Bible ani we na talisman ina wo mu no etime kai Esther chapter 3 mekan brofo no masaka de twi na hya bibi nso meka se underline na wa hya no nso ewo ho Esther chapter 3 the verse 7 no na ye hwe bosumi edikan ade bosumi etoso dumienu the first month of the year and the last month of the year in the first month, that is the month Nisan. Nisan. In the 12th year of the king Ahasuerus, they cast for, that is the Lord, before Haman, from day to day, and from month to month, to the 12th month. That is the month of Adar. It underline Adar and Nisan. Yeah, first month. And then the last month. Tienio. First month and the last month. It's in your cup. The same for another calendar. Aya Babu Yai. Way of good news. And also Esther the same verse. Quotation and verse now. In the 12th year of King Xerxes, after the Ahasuerus, so has King Xerxes, about rule in the first month, the month of Nisan, and Cheji, and the line Nisan.
Haman ordered the Lord to be cast. Then the Purim, they were called to find out the right day and month to carry out this plot. The 13th day of the 12th month, the month of Adar, and also as the Santi underlined Adar, was decided. So what I say, because month, you know, and everywhere. It's now, yeah. Aye Nisan. And then Adar. Yanko, aye Chino. And so now, yan Shadibi, and so our aye Esther na. Aye 378 na. Na asama edika any asam Nisan. It is a Oforisio. No so. Ohini as worse. Affair to do me no. Wabo Paul. And Tonto. Heman enim. Debiarada. Na asam ni Debiarada. Na efri asam no so. Ara kosi asam no da eto so do me. Na any asam eto so. Any asam ada eti say opening. Eti now. Aka no. Yawa opening and yawa Oforisio. So I just yawa opening and yawa Oforisio. Eti yawa batake Oforisio and opening no and opening mano. Eti ni yan san ko Bible na mu biye. Na yan shade ewo ho. Ewo Luke chapter 1 the verse 26. Yakwa New Testament. Eti ni ye. I heard about my clear definition of Ama Bibi behind then I have a paper. Then you call look. Luke chapter 1. The verse 26. Nayan share Adibi Genio, in the 6th month of Elizabeth pregnancy, God sent angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. He had a message for a girl promised in marriage to a man named Joseph, who was descendant of King David. The girl's name was Mary. The angel came to her and said, "Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you." Mary was deeply troubled by the angel's message, and she wondered what his words meant. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. God has been gracious to you. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king, as his ancestor David was." Genio, it is some man, you know, I am Bosumin Siamu. Genie, Anna. Abofo no call. Ashem come to Mary so call Elizabeth fie. Na Elizabeth yi wahi bosumi nsia. Sa bosumi nsia na abofo no call kaka kire ne say, "Mary, why yin say agwo ho kronkron di mu." Na obayi say agwo ba ama ya to din Jesus. Aye nemu ni na mehia. Nemu month no e dey baba calculate. Cause Jesus ne dey ye kon won sam na e buburu ja. Because a dinner ukwa Isaiah esesa ana oba hanso esesa. Eti ye din na make wansem. Nemo month no ana e baba hwehwem. Now, ye na ye nim say aye month no 6 months. Aye calendar no. The first calendar date no aye then. Aye April. In the account calendar of Bible no mono. Jeniye.
ɛyɛ april